Prvi pisani tragovi o organizovanom radu sa decom predškolskog uzrasta u Užičkom kraju datiraju iz 1926. godine, kada je na inicijativu Kola srpskih sestara osnovano zabavište za decu. Godina koja se uzima kao zvanični početak rada sa decom predškolskog uzrasta u našem kraju, koji traje do danas, smatra se 1948. kada je osnovano obdanište zatvorenog tipa, namenjeno prvenstveno za decu radnika, Prvi partizan. Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2014. godine o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti izvršena je verifikacija ustanove. Danas je to predškolska ustanova čija je delatnost organizovano vaspitanje i obrazovanje, nega i ishrana, preventivna zdravstvena i socijalna zaštita, odmor i rekreacija dece predškolskog uzrasta. Vrlo sam ponosna na to što se to obražava u Užicu. Što je Užice jedan od većih gradova u Srbiji bio i u vreme početka 20. veka. Što je nekome palo na pamet da treba voditi računa i o toj deci koja nisu pošla u školu, da njih treba usmeravati i voditi u pravom smeru. U sastavu ustanove je 8 namenskih građenih objekata i jedan adaptirani u medicinskoj školi. Mreža postojećih objekata pokriva teritoriju celog grada i 3 prigradska naselja. Ovaj broj objekata ne obezbeđuje dovoljno kapaciteta jer je sve više roditelja koji žele da svoju decu upišu u ovu ustanovu, dodala je direktorka vrtića. Mi u ovom trenutku u Užicu sa velikim naporima pokušavamo da završimo obdanište, odnosno dečji vrtić na Pori, i zahvaljujući potpisanom donaciji, istina još nije stigla, od jedne kineskinje prijatelja našeg grada, Linde Von, od 330.000 eura, računamo da ćemo vrtić na Pori završiti, a da sredstvima budžeta grada preko našeg javnog preduzeća direkcije obezbedili smo sredstva da se završi i vrtić na Beloj zemlji. Izložba fotografija koja predstavlja istoriju rada ove ustanove biće otvorena do 25. marta u Jokanovića kući.